naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya nga inkam pinaulwan. From Hong Kong with love, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Anya nga tano agabrod ka mait, abay. Ha? Apay apagabruden nak, Duardo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Duardo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da nga agapoy ti balasyo tao. Anya? Isu nga agabrod ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok jay dua bakak, kahit no agkurang, umutang akpailaang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroadem ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max, iso agatanga mo tay dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakam, pare. Sige paray, gatangam nga rudayn, tay may sa bakak. Imbagla agastusan di bakit ko nga gabraw. Tatang, no maka-abroad ni abay, agpatulod to kanya kiti package ken adu a kwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon ken toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw, napadawatan nak iti kakasta. Ay, pangas. Ay, saan ka pangas, tatang? Pudno ti bagbagak. No kayat yu ti imported a kapay, padawatan kayo to. Anya? Saan lang nga kape ti padawat ko? No di kat adapay creamer na Tsokolate ken daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya laki din itatang. Patyan nakunakmait. Talaga nga agpiesta iti adu apasarabo dito'y lugar tayo no maka-abroad ni bakit kaw. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasamak dito'y barangay tayo. Sana ka na emote, bastad na kwarta. Ipagnamaminan dagiti papilis mo nga agabrod, bakit? Aha, adto yan ti kwarta nga ramatam. Nagadumot tinday ta ang kwarta, lakay. Ay katwa na, aramatam amin da ito, tapno daras ka maka-abroad. Sige, lakay. Kaya't kumot at talaga ti maka-abroad. Ay talaga mat, bakit? Agbalin taon analwan ti panagbiag ta, no adda ka ni abroad. Sige, lakay. Agabrodak nga rudan. Talaga apag-abroad mo ni ipag-abe kasinsin Duardo. Ay katwan kasinsin kayla. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsin. Ay kat ijay Hong Kong kasinsin. At damat la kakabagyan tayo, nga da ijay Hong Kong agtrabaho kasinsin. Pudno dayta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso na pintas tubutan, tibiyag may kinibagat ko kasinsin. Baknang kami doon. Ha? Ay kat, ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo, nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsin. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsin. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang ang nyag flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko tapno daras ang maka-abroad.
Oh, anya ti kahit mawang tirimahing. Sabon? Wenno toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon, Eduardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado sabon kan toothpaste titad ko kan ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na, Eduardo, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapusaan. Anya laki din nan tirimeng. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti ado amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata kin daduma pa'y Saan kaminton niya agrigat kini bakit kaw? Bakit? Adda ka din good news. Kaano ka ngay flight? Nalpasan ti interview lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ayos nga rod no kasta bakit? Agpadispidida ag nga rodain. Anya, agpadispidida kan, kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang, bakit? Sigurado mo na makadanon ka ijay Hong Kong. Parche ka, unja ka kaisuna ababoy ta. Agpaskin ta dito balay inton bigat. Nagsapa ka na nagpadispedida, pare Eduardo. Nagaruti may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tanay, sure matan ang maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwen nyo timangan, taadumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita Dadailay ti ulog, Duartaw. Nagpaskin kay di kalman, kahit saan pa asigurado no makaabroad ni abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni abay. Nalpasin ti interview na. Urayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen tatang, isungag sagana kayon. anya ti saganak, Duartaw. Ay ket makaraman kayon tun it imported adilata ken daddo mapay amakmakan niya gapu iti abroad. Anya, Nabanglo asabon ken toothpaste. Adan to pay pasurot na atwalya tatang. ay pangas. Ay saan nakapangas tatang. Dakkel to akahon ti ipakage kanyak ni abay. Ay na, palangwad da di aputot mo, Manong. Saan pa'y laang ang nakaab-abroad ni abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni teraramidin na. Iwarwaras na ka nagiti tattaw dito lugar tayo bumaknangay. Babae ni ti panagabroad ni abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y ang nakatayab ni abay? Unya raw, sa pa'y nagdakilan ti gastos ni Duardaw iti panagabroad ni bakit na. Hinla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kun nakautang pa'y. Wen nga rod, Manong. Ay, pangas dahil di aputot ko. Awan ba? Adda ka din good news bakit? Wen lakay, inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalayngam tagtrabaho di Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wen lakay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karuba. Paasig to ag karna iti sidaag. Dagitin to ag kakaimas a putahe ti taraon kaw. Anya? Ayabag tao dagiti ko kumparay. Tapagpulutanek iti iti ag kakaimas a pulutan. Ibagak to kadakwada. From Hong Kong with love. Anya? Ay katuwan, bakit? Ay no, magagaran ak launa yan. Iti panagabroad mo. Umay ka man, di ba kahit? Ha? Anya teramidam, Duardo. Ay kat, ag-flight tamata. Anya nga ang flight asasawam dita, Duardo. Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya?
gaya man ni ipag-abay, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ije airport itay parbangon. Nakatayaban na. Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all at talaga kasinsin. Iti saan niyagbayag at danton package nga ipawit na. Di mo nga rod liplipatan di imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata ngay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Danag mo na ya. Number 1 ka iti lista ak amay kan iti imported adilata. Nay, pare, addan ija abroad ni abe. Iti saan niya agbayag, pauitan na kaon iti kwartak, kan package siya naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga rod. Noaddan ije Hong Kong ni bagit mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige, tay bagaktukin ni abe, agumatang iti imported niya arak, iraman nanton niya i-package. Ano? Nagkanasin pare. Ay talaga nagganas pare. Sikan ate at asawa na iji Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta ek man no anyan ti kasasad na iji abroad. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Eduardo? Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanaga nagpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anya nga tan nga ti mapaspasamak ken kwa na ijay Hong Kong. Ay, tsak mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abay. Eduardo? Api anak ko namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan ti napalabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanaga na kung tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay nakadumog ka ngay masidag kanyak, kasinseng. Problema kasinsain. Anya problema? Naglabas man na yung tibulan. Yung jak pa'y nakasarita ni Abi ija abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ije Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ija airport. Iso asigurado ang nakadanon ni ija Hong Kong. Ha? Madanaga na katalagan kasinsain. Sing-singirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayag nga agpawit iti kwarta. Nyam saan mat parparik na ni Abe. Anya? Anya nga tanti aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpawit ni Abe. Nakitam anaglugan iti aeroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni December ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abay. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan mo't nagparik na ni Abay? Anya nga tanti napasamag kan kwa na?
Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi na ka maawagan, Eduardo. Ay, imposible Upat abulan na yun, asan ang nagparik na ni Abay. Kanayon pa'y anak ka offline. Ay na, Eduardo. Agsapol kan iti panggedam. Tapno mabayadam dagiti utang mo. Agsasaro na unto may mangsinger king ka. Tatang, Daytan di bagbagak idikin ka, Eduardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo kada kamay. tatang, Ayan jay toothpaste ko nga ibagbagam. Kit awan mait. tatang. Mangibabain ka, Eduardo. Iti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nasken nga ramidak da ito. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ko. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Tamang kitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, itajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Ditan ti panganak, tanay. Diyakon maibturan ti nakaro abisin ka. Ne, nalawa mo't da ito apakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babae servidora. Ni Abay. Anya tararamidin na dito. Abay, anya ti kahit asawan da itaw. Impagarup ko nga adda ka ni Hong Kong. Pakawanin nak, Eduardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imot ko a dokumento. Anya? Saan la siyak tinabiktima? No di kat adu kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid ijay lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy ang nag-abroad. Anya? Kasanong dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo? Lakay. Ay, sa pa yung bagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapu iti Hong Kong. Awan ti maaramidak lakay. Iso asimre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid ijay lugar tayo. Ala, agawid tan bakit? Diyak kayat nga da ka laing dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nak bakit? Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak ti nagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito ay napasamakin ka, abay. Ay, agsingsingput ako na. Agawid tan, kat mga baruanan tan. Anya laki day. Sad batraw. Unada nga ron iti Ingles. Nasayat may tanakamiris kan. Duardaw. Ti pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamak kinkwana. Nairamraman pa yung di bakit mau. Anya laki day. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.